ni mbula bina katale na ndau sema tiko mai na ndau warorongo na yawa ni nonda vewa sei na ivola ni chope na ulutanga na nonrobi kani na mbula ni bakambauta kena ndendre ela kudurumi kila ninda sala ko sivita na waseva na ivola ni chope nda saba na matatingo na chope na kena wase lima na wase namba ono ni vewa sei ka ndana dikeba sona erua tolu na ulutanga na ulutanga lebu na viva kasalataki na Elifasi be kenda na ngai be tomanitiko do verto ni tokani na chope enda kila na kena matata ni tukutuku mena wase tolu no ni tokani ertoa rongoda na be ka so tabi kwa erto na kita merto lang mai kama isko bi kwa do verto Elifasi nimber ninda na tos ena nonda be wase na kaono kalima ni wase ni bola ni chope dan vina kamelo luna ulunda nindo na nonda masu kilo malangi na itiko tambu ni mami kalu ki mami sa tiko tale na ya woni be wase na bola ni chope na nomuni tamata oni ya kadiba ni ndingi taka oni baga tiki tai kwa mendua mai bola tuku taki na kena bola tuku ki mami kalu ngata kina na woti ni ngaunango baleta na be ka la ruma na nomuni tamato chope ki mami sa baga mbauta ni ki mami sa la ruma tiko na ngauna ndendre ki mami mbule tiko kinango sabu ki mai na be lesonia ba nona i bala na nomuni tamata ke member bini ta kana kena bola tuk ta kini tuk na bale non rombula na marama rutingo mikito na be wasei wasini bola 5 na yawo ni be wasengo na bale non ni ala tambo o kwena sulela buku na kena bana na me wasei me rabe ira sematiko mai me non talanga na kalunga tani tuk na yawo ni be wasengo moni na rokobi nina ndoka ikina na kalu chisu na ibambula. Ameni. Ninda ndolava na wase 5 ni bola ni chope. Kaibe kenda na ulutanga ngo sa teke bu mebi ba salata ki o chope. Wasotia biba teke bu mebi ba salata ki o Elifasi ve chope. Na beka enda to sare da mai na waseba ni baka indua tani na banananu tiko yani ve chope. Kabe dalati ke na kai sa me bande o tiko Elifasi. Kasatuki na nonde tabi meta donganga ron na sona ngauna ninda raw ni solieti ko sona baka nanu da solia na biba salataki me baka nda sabaro reda ni ko na me be taundo nui ke na beka adotiko ka be kenda na ulutango lela ya kaitiko Elifas encouragement to seek God viva salataki tiko Elifasi ve chope ndena bina kamo ngarama ndana kalu mabaka ngarama ndana kalu rombe kani kai wiki ndana baka same abiki ndana semetik mai wiki mrona maram tau ni tukutungo kenere na numatiko mbeka o Elifasi ni sa ngula da mbeka na kalu chope se sa elitiko na kalu ya ndana bina kame to wilika na daba kai na boso ni kalu wase 5 na tikine ndua kena tikine rua kabango na bosi ni kalau moya manda na kavi dendua mbeka mebia rongo mai veiko ya kodei veira era ayalo sabasaba mongoleva ni sabaka matea na tamata lia na yalo da asaba ko rusai kwa sa senga ni buku na bubu gori na wasendua kena waserua ni tutuku e bande otakatiko na ka 5 ni bola ni chope tikine rua osote tikine rua na wase 5 ni bola ni chope ke kaiti kona bakasa mungo au wili kama dana kena babala ngitungo balete matata Elifas urges Job to appeal to God and commit his cause to him, emphasizing the importance of turning to God in times of trouble. Au nanuma bekemdo na marama nimber ninda to ni bese nda to reda madana kai tukuna na tikine walu kabango na tikine walu ia ko yau ka na ngolebi kwa ya kina nakalo ka na baka leiba na nongu ka wa nakalo o de bostingo Elifasi ese baka be tukuna tiko Elifasi be chope au kila yuko simber kuneti ko nakalo oyo sa kuneti ko nakalo baleto sa to baleti ko muslen biko nada bana banana no nikalo ino bunika sa ado tibi tanjina ele sutale na bakasa matoa sa wasera tiumai na kiana banga tagiti ko na banana no batamata me raw ninda wasiekina naka e bakalowe
kilani o ninda anakae adobie una no bilik tu na bakasamungo oro na vital no tingo ro sianga ni kilana yalo ni kana tigubuta kina kai so tabi chope na situation ni chope ni ro vitala no nakalo kede kena tebo setani solie kina nangalala nakalo be setani me dakaba na kai be dakaba ke boka me akila na kai adotiko orato na vito kaningo enando tani na vital no enda na ro niko yango ni rato sianga ni kila na kaya tiko na tukutungo eli fasi sa tobo le tiko metuko na ni chope okila nakalo esi ni tiko ikir ali tiko nakalo dene bina mo basa gare ko manda chope ando na tukutuku le baleta muria na bakasa matu asa tuko ni tiko mai liu ni savala na nonda wana nanu ke na nonda bina kata menda tauro na bosa ni kalo kada bande otaka na baka nanu baka mata sana ya dine na karir baki enda sana kauti retiko eso kina ngoni sala erana lei lutu kina balete ni vala serna le baka valai enda buku ni bi baka valai le kauti tuku mane tukutungo na karuni tukutungo tongor na tukutungo kabango God's correction and blessing. Eliphaz presents God as both a corrector and a blesser, explaining that God disciplines those who he loves and restores them. Hindi na nabakasame, but do na point do ni tarako ni nakaluwe na kwa irelomana o kwa na dhunrubira kabakano pita taki, right? Dabili ko madana rabe kabe kedato na tini kabitu ke na tini kawalu. Raida sa kalo ngata na tamata sabu no da ko na kalo. Akaungo mo kako kina nimbeda sa bagararaw taki ko koya sa kaukawa. Ni sa bagararaw taka asa bibia talenga sa bagamabotaka sa bagambulata lenga enalingan. Au bekemro na maramo bambota sa tekubu ninda to sa wili ka sobuti na bakasa mo sa bakasa ngai tekubu dilabi Eliphaz ti kumai endo na kandina sa tekubu meredo koya ko sabi balong ngata ki be chope na be kararawa ninda rabi ti ko buana kalo na bukida na kalo na rarawa ya me ado mekina na maraw na be kani e baeli sana ado me ba lesuya mai na kalo ya na bakasa o bambota enda to sa au kilana ngone sa ya do tikina ngona vital no bata ki chope na kalo sa na kita talanga me bola katira to mai na biwa kanimo meroni bata kilama yeso na rara balete kawai tangan dini tiko ko na no na bukei ata mata ni kalo me ya do bwana bulna me baga mabota kina mabo sa ya do tiko sengwala ngai ngona ena lona talanga ena buguni mosi sala ko ena buguni dende weekend na siama tikumai au reda na banana nungo ni murie tiko nga na bakasama kitu sa wasera tiko na ngauna enda ndambe kina katiko bandondo no me batara me bosa weekend na yalo tambu nikalo ena besau na beka enda abanana nukina me sarau ni toso na nanda banana kina beka ena kitolo malai me rau ninda wasia we irera ngandre me rabukei me sotani na tabana no mu banana no ba ena bakasama na reida na tikine tolu me la kosom me na tikine vitu ta reida ke ana na rai na nona viu il fasi ena buku ni rarawa ada tikine tolu no uli ka weekenda tikine ba me ada na tikine vitu au sakunia na lielia ni sabaka wakana tu ia ka waka wa sauri me savana no ni tiko sayawa ni tiko binaka ko irto na lubena arsa butung ngagi mai mata ni koro asa sengendua me baka muleira sakania na kenra wata ko kwa savia kana asa kautatani mai na loma ni kau botoa asa tiloma na nonra yau ko kwa savia nguno e kana tikini ono enjina sa sengni tumbu na vama na ko ni so asa sengni tumbu menengele na rarawa nge kana tikini bitu asa sudu ngana tamata mera rawa me baka ni sanda ubuka vake na lijin buka me baka ni sanda ubuka vake na lijin buka klangona nona reiti ko Elifasi me baleta na rarawa se na posa pertanya na suffering aida na tikini tolu kachiko kwa na tamata eso taba na musike na rarawa na nrenre e barita kachiko ni kwa tamata lilia
Eda ni sikini tolu. Au sakunia na lielia ni sabaka wakana tu. Kenol bale. Oko ya kachi koko ya. Kesa bata kikara. Ni otomi mati ndo na lenga edo ko iko na tamata lielia. Sengani kilana kalau. O sengni obuku na bemba senga ni lielia na baba. Na buku. Aida na tikine ba. Na isauni no na lielia. Erto mati kin na luena. Ngo na tikine ba. Saya ni tiko binaka ko erto na luena. Arambutu gangi may na mata-mata ni koro. Kembali orto na orto may chiko orto sarungo da mati bada orto na luena. Nangaw na saranga ni pati orto mati kina. Ay dangi rida chiko ko ya anakai ka chiko ikyo ko ya. Ana chikine bango ni sauni no na lielia. Ana kaya do kina virto na luena na lenga ya kauta ni kia na orto bula. Ay dana chikine 5 ka chiko bango ko ni sauni no na lielia orto mati kina luena. Na no na ite talga eseng ni bawana. Ay dan chikine 5 sa kanya na kian ruwata ko kwa sabia kana. Asa kauta tani may na loma ni kau botoa asa ti loma na non reyau ko kwa sa seng ni bianguno. Ninda rega chiko na wasendo kina waserua irna kai kalatia ko rasirumai mermai kauta na lako bate kirna tamata takadaka. Ayan bali ni chikine 5 na kai tukun chike me barita ka chiko el fasbi ko ay dan no mulelia may kuta kito irna tamata takadaka wakata lagi ni irna manu rasibi arasartunga. Ay dan chikine ono. Ele fazia rei do koea, ni nrenre kena mosi, e senga ni waka na dova e rasenga ni te. Reda na chikine ono. Endi na nga ni sa senga ni tumbu na dama na kubu ni soso. Asa senga ni tumbu may nanggele na rarawa. Do na rai urunika na rai waka dirloloma, na da rai waka loloma e bati ko na non tamaro ni rai. Ninda reda chiko na nrenre na mosi, dhonga meka ntona no motokabu. Ele nga okesa. Amatembe na dhonga meka ngoni salo mala. Tinay mala. Au klao tinay mala tamay mala mo na non rolo to na non rolele dhonga kinangon go. Basar to nga na non tabaro ni raya na baro ni Renil Fasi. Reda na chikine bitu kawango. Asa senga nga na tamata mera rawa. Beba kani sando kubuda kena linji nimbuka. Kona linji nimbuka na kila ninta ba wanga buka nge linji da kena ana kai tukun chiko ke. Beba kani sando buka dake na linji nimbuka. Ka chiko ko ya. Dena ka chiko ko me tukun ike. Nyo kenda da tamata ibal ba. Kembal bali. Nandun me bisa una non tarai. We are all sinners. Prone, we are vulnerable. Me ado bikin tanada. Iyo. Kembali me pisau na non tarai au nuita kachiko ni na bukai kenda tiko na waseli mani wala ni chopingo menta na reida ni seng ni nona lieli endu na tamata ndo ulotu ya lonjina tamata vinaka wono ni daka kambeka sintu kun tamata ndo ulotu nga eso era seng ni lotu era loloma era vivuke ena bisau na non tarai menta kako ni bakata kilfasi au nuita kanina bukai kenda chiko na banana nungo ni senga ni nonta lenga nda sotaba ni babuna tu na nonta lielia be bakana rai tu kinango ile fasi totoka na bakasameva na nonda rauni ando na kalebu mesati kon abakasamataka ni wasati kon itukutungo ya wasatiko wechot senga ni nona bananan itukuna sartingo ngusu na kasaronga tiko chope na daba wasati ko yan me sa kautani na lubengu mangaindu ya metiku na biyao ni yana nungu lielia yana nungu dhala au senga ni torarawa au senga manda ni klasi ni kale bola tambu merto kila manda na itoka ni chope gona kaindo baga dorti ko na bukundeto na lubengu anjina kem esando ni tukutuku mosi ni rasenga ni kila na bisorba kilebu baga dortu baleta na nungu bubale kena kauto kena au bambo tenia do menitu ni tau menitu tu bakayan do na kadar ni kilakil they never understood the situation era may buwas tiu kinai ando na bakasa mambimbi be kenda da semeti ko maina luga na ngauna era niado menda indewa ni sona tu ku esenga mbeka nindina senda lai radokana kela bos babalangi we rub salt on the wounds and da baka mabota tale kata baka tito buta tale na mabua sa ti ko raw dan na kamenda bulia na itutu kenda nonda tip na viwase ya ba doritungo
engandre bimendala ko mai kandua patike ira sa sota batiko na mosi na ndende kasanga ni damai bale utak na be karla ko matiko sista kar o kila ni tiko na bakasa mana no muni ulutanga na bibanditaki na bakasa matoretika na da bon na muni bananan na bakasa mo naka no tiko assurance of God's help kila ke wakatu reitale na mai taini tek na wasendo o kila ni tiko ikana raba eva kina na kango chope eva matambo kota tika na matai ilfasi me reida makaya urede tika na wasendi wala na wasendo tikine biti tika ndua waserua na tikine ndua kina lima na betala no ya thoma kin balambale abi yao abandi takiao ndina na bosini kalo sinindo na kaendo yado mendo yado wana ka yado tiko ne tubo ni kalo dange isotala na bosini ala ni kalo ko eda kabana ka menda binaka kin kila seni bataratu na kala meda be chope meda wale tunga ikia me bakana reine tukona wekana elifasi nakalo talanga kwa sindo mbiti kenda to menda lubeni ali etu na nona be wasani ala be ka kede binaka tatu nakalo mera nidaba ninda binaka kina ya orede tikike ni yado tikona lenga ngo yado tiko bana turanga ngo chope ya na linga ni close ni bitiko olo malange wanono biko etu ya ndana ngai toso tiko menda ngai reida na be kalonga ta sebe na be ka ngai wadora na kalo wana kalo na daba di talno na bele chope kutoka na bakasa mugurido na kauni tomika sitakara na rara ninda sa tamatalutu ninda bangambota na kalo ndena binaka menda ndo ndambe na bakasam ni kake veso tabikenda sabatarati ko na kalo tu asawa seti ko na viwase sa uti au nanu mela beta na kaitu kuna na Roma na wase walu rusa bulka walu dada tikina rogo leo me bukia na bakasam ninda sakila sabe bukia na kake denga merebina ka kina ko ira salo mana na kalo ko ira sa kadibi me bakana ka sana tipioti ninda torre les me bakanda to kaitu na artone kumu gordo sinikela na bi talai ya mai me ya kina na lengo kenda ndambe nga kenda na bikanda senga nikila kanda reda na kayado ninda kila ni tamata lutu na buki kenda na bakasa mo ni rabe bukena ka kedenga me binaga kenda ko ira salomana na kaluwe me buki kemala merisonga kila ninda na nonda wake keli na nonda wake nonda masuta na menda wakila kata kibakalu enda na wakila na nonda iwala bala na buke kenda na nonda tumbu kila menando tada sandere tuga ilfasi kwa SMBR complete nina ni sabe buke tiko but na be buka todo sandina totoka na banana nya tako ni leba na bi usengo kito suriti ko mana lestal mai ndar me bagda nonda biwase yana chope na wase lima menda to wedia pag binaka na itugtug me baleti ilfasi na itokani na chope binaka ni mbule binaka tale au sa kinda bakimni tale na ito manino anda biwase en wase namba 5 wase ono en ivola ni chope kanda rede tiko na wase ni vola 5 en ivola ni chope na tomani tiko ni bibasala taki sabi basala taki tuki na no ni tokani o elfasi na wase karuango enda na rede tuki ne bida tolu na ulutanga bimbi en bakasama ni nadaba na beba na nanu pare bol tambu en wasini bola enda wilika tingo se da benda ronikila da bulida membaleta na kalu enda garabati kene karua na daba roni da bulida membaleti kenda enda tamata ni kalu kana kene uti enda sana bi wasita tiko sona itu kumbimbi roni bukiana no mumbula bukiana no ndambula ninda tamata lutu ba karisto kilana kalu na daba benda roni tumika na wasini bola enda biwa seitu kina na buki kenda na bakasame sista ba naka ninda reida na tikine tinkabitu ni wase 5 kabango na kena rongo reida sakalungata na tamata sabuna udha kokoa na kalo akaongo mukakwa kuna nimbedha kakwa kina nimbedha
ni sa bakararota kiko ko koya sa koa kila na signi wal tambungo mai kune tali sio ni wali wata kila eni oti ni song lo te vitu na nona wal chiko na kalu na nona banga taki choni na no patimo eni oti ni song lo tu ko en sando no kikenda chungo leo ti se bata karkar taki kenda na nona muria na nona nguni sal na kalu menda kota mai weekend na binaka hai ndo na leso ni menda bulida membaleta na kalu wase chiko na wase 5 ni walango ni chope na kalu endo muria ngana nona nguni sal me baka binaka taki kenda membasi kana kolandina ena nona ndambula ni bio kani wate ke kwaya wakata ngaki na nona ndambula ni bio kani wakata mata tambu sakani ndo tale na nguni sala endo muria na kalu me kauta mai weekend na viva kambulai wate kina viva tikori na bosango na boswa pertania na restoration resto ta kendo na kai wadava ningi sabaeli banga ta kina bosango na resto se na bosango na resilience beka na kalau endo watara na renda la roma o koi banga ta kana renda me resto ta kikenda seng walanga ni resto ta kikenda me bakambuli kenda healing na healing ya holistic tarana non the mental, non the spiritual, wate ke non the physical. Koya we need to understand that. Ni nakalo endo viva tabulidi. Koya ndi nga ni ndo viva tabulidi ba pe kani me bakango ilfasi e to reda chi ko ile busar na non negative response ni nararawa eso tava chope la romatiko. Menda kelani kuwa ni kalo o kwendo muria na non ngoni salanga wakata ke koya. So ngoni roni malumu, so ngoni roni kokoa. Banga takina bosango as a corrective force me babuli weekend kena katolika ngo na kainta bulita rakini membeleta na kalu God's sovereignty in human affairs siya banga na kainta la ruma in the vital notaka between husband and wife parents and children sinanum vanoni dakaka sinanum sungsungulutu nanum chiko na affairs kedengori ni tamata na kalu itukina na kalu ena ndo kata me takoso me banga takanga kamurianga na nona ngisala me kauta me weekenda na beba mulai kameado me kele ko kina baba na kalu kunichi ko na wili kana tikingo te wuchi mana tikine tinkandua ni waselima me bagati ko rir kidake rati ko era tali me ruete dake me rati ko binaka ko ira sanda utai tikini tinkarua sabu kida ko kwea na non relawaki na tamata ngase kasasenga kina ni kita karawa na lingan naka ersa senga tiko tinka tolu sadoriti irna buku na non ngase asam bilinga tani na non relewa na yalo wakatani amen tinka ba ersa didiwa na buto ni sa singa tu arsa bagaya mo boli en single lebu me baka en boni kasa baka mulanan rabun amane sele wow may nang sunra kena lingan na kaukawa praise God tikene tinka ono akaongo sa nuinde kina ko kwanan rabun kasa somrumbu nang sunra na sa senga ni dondon praise God menda understand takani kuwa ni kalo endo muriangana no nang sala me kauta me weekend na binaka kutoka na bakasa mongori stabana no mo labeta tiko na bakasa mani ngunduindui ngon sala ndo bosa kina weekend na kalo so ngon endo malumu so ngon saku ko mai au na numa na nona tukuna indua ni so ngon na sando basoro kakana na kalo enda sirani rongaba sando kaila mai enda raoni ba retala lo takungo na basoro kakana ni so ngon saya do weekend so na kandende enda sirani buli tingakin sara ndo ba tarana kalo me ade so na ka ko dake ya da bana to mate ya limbe ke so na bula enda sana bukei na daroni saraba na ngon sala viva ko titi ko meke na kalo to kana banana nya na boso babalangi ba titi ko bambota corrective viva ta me viva ndo don taki but with force sa tiko kina na bakasa mani kau weekend na semati ko mai kila na kalo we sani to le subotale na banana nya sani ndo baga doren do na ka baga dalaka na ka ke de na kita me na baga dora kila tiko ko na basi ka mekina na binaka to kana betikina ni waseti ko ya ndo na tikile tu ni tingo era sa di bona butu ni sa singa tu arsa baga ya mo boli na singa lebu me baka enamboni gondo na baka sa matitombo
na kaibe tukuna bakasa mungo na rara malebu ni singa da satu kina eso era bagaya mutiko na bagaya mo na tamata ni ko na bura buto enda tikina batenda sanga ni kilana kalu weekend enda sema tikumai au nanu manindo ya kai bakaongo na kabang mambula ni na bura enda tiko kinango enda dono meyan ratu na tamata lotu ke kanira rawe mo tiko na tamata lotu sanga ni anraba tiko na beka saya tiko isa ko ngor na banu enda don me saya balakina totoka na bakasamea enda to ngor na be bakasamea la beta tiko na wase lima ni kae baleta na nonda kalu kauna numa me una wase bekenda na dhaba itu kuna weekend na wasini bolango membaleta na tamata membaleti kenda mata ini bakasa mitiwa matata mai na itukutuku waseti ngo elifasi tobole me waseti ko mayendo na ka from his experience so na kaya bakang bauta tunga ko ke na kambia kaya ala ko turuma gai tobole ko me banga ta kana no experience me toto bata ke na experience ala ko turuma ti ko chop sanjina au bambota ni beda lati au bana numikina kimro na marama ndo na itukutuku ya wasendo na marama o ko ya kautani na lubena ngai kana marama ngo for a long time sin rawati ko me lesu ballo tu balata ni do redir na ngone ramba ki patana lubena sando na kamo si bane reda ni resembulati ya na lubena saba ka ngai ni sawo te bida na ngone sabi ba bula. Then she decided, kesa kwango na kaya kabana kalo, na tabuna guna mi usamay raraw tagatukina. So she went back to church. Gay waseo ko na talnong balata ni mo si buwana singa sale sukine baloto. Gay so tabi kwento na maram. Gay ko na ba na maram ko. Why have you come back to church? Na sabi ko let's tell me kineloto. To na maram ko. No, binakata mo mo iba. O sa I've regained myself o sa bakila meu bulida. Nakaked nakalo iba katawa nakaked. Kailangan ito ko na maramang ko na nito kaya nagito ko na ba. If that was me, I'm never coming back to this church. Mikenda na siya matigumay. Siya nga bang anduan nila, todo bata. Nabi kayo lago to ruma. Kinabi ka kito lago to ruma. Au lago to ruma. Bata mata yan duwa, nakita na kaloni, nanduin-duin, nabi ka, enda na lakoba. Kasasya nga kinanirawan, yung nabangata ka na experience sa lago to ruma. May raw ni bunaw da kinendo na kailang do ruma balete na raw ninduindui nongo itabi may wasya nga na kaya beya but to apply that to someone else experience is not proper awambo tenitori quando do na bakasame na beka wala do ruma na wasya nga enanga iba tawa me tomika me na beka awasya some things that are suitable for him or her totoka na bakasamea kene karua kaiti ko na bakasama na approach banga takati ko yanyo emphasis it was obvious na bakato sa vital no takraw ko esa ni kila na situation la ko rumati ko chope au katali nindola ne bola tambe to kudi bekenta na tamata ya londina tamata rere baka na kalu me ungai raw ni ndondo me uno di ko na bakasama iko kila ni sa eliti ko na kalu iko ndor mo bakasangara na kalu ya na raw ni uto da ke bakausia ngati unikila nambula ne ko ayo basa la te kwenti to think au toro na bakasa mongo me kila lambika itu ni bakasa me ne chope baleta ke anda reda lesu na lolosi ne chope ko etaro ngati ko isturanga na you know why has this happened but angona lebu ni mosi tiko ba anjena Oko tangi tiko na kalu na bising. Bosa tiko na kalu hindi na nga ni bosa tangi tiko bara tiko na nona lolosi ko to wasya na no ba. It was what was that word? He was honest. Yes. Kala na tangi tiko ba na kalu tiko na sarti na kandina. Raw and honest. Yes. Mengay if I was doing that, it means okay lati we na bono na sabe other tip. Ya na basala ukilane vida lati ke na kaya waseti ko na tamata ni kalungo elfasi to no ko ni kanererai sa tu ni kalaw chapi saya liti ko na kaluwe bugi kenda na bakasame ka ulistale na bakasamu kay senga beka ni matata na ngonango me rawalangan tu ni chapi na ngonango si senga ni matata tu kenda na dabe patara na kalu it will over this time what tinangonango to nangikila na daba na kandina batara tu kina na kalu na kaya do na bakasa membasi ketiko na bakasa mongo membaliti kenda do na bos babalang ibang tatingo perception ako na perception of suffering na perception do na kai ko revayani iko ngai batule wakina
without knowing the real cause. It is your own opinion. We are wasana bakasa mungo. Esenga ni matau se, senga mbega ni matau. Eba mosialo ni una medabuta endo na kame mbalete ndua kaba tutaki na kanga ureifa. For my own opinion. Kasi nga ukila na dapat nakati. Nanumuna numanga. Nanumuna numanga. Kombe ka na bakasama enda sana tosa na bakasama ni beka leso ni enda bulida. Ena itala no enda bulida tingo ena wase lima ni wasote au wase wono. Ni vola tingango ni chope. Na dapat leso na baka wase lima na be bakasama sena lesson sister Kara enda roni tomika enda bitala no enda to sabi tala no tikina na wasini bol enda sabi li bol tikina binak na kam ba ka baronga da tiko namro be wasena marama tale enda sarai de ke na dindu ye na nonda bata wani vale na buku mai zake bata ke na bobonde ino nda bata wani na buku balo malangi na kaya na yazo enda reza banda na tamate ni kalo chope ngalu to ko okoe kilomatu na mosi abeka la kodurumatu maletelo na bande takatio kona nona kilati kona kalungo nona bakambauta eseni aba vale tunde tu bakambauta tu kona kalu enda aya na leso libo urede tikiki na nonda leile na nonda basangara na buku ebina kata na kalu na bobondia dona tiki na wili kamanda weekend na ngona bina singale bina kaniko aya mateni koronida na waseto le na tekine tini kaliwa ni sakase sewa wana kalu na buku ni burongo ni sabola isara wa iri na buku kokoya ena non railawani na rawai iri na buku na rawani and redeka tale vea ndua na maramatina ke bakauna la kodroma tiko na rende verto mbeka na ngone to seni lutu tiko ivale rabika ado tiko na nongu kilana kalongo na bakanda beria ondonu we na bono na bosa ken ke sta na lenga na rendre na be basalataki ado mbeka vetata ke bakaese ni alondina saratiko na kale bobulide ke sandondonu ngameraba metale mele una nondanga una bateke na kalu merani bukeke ndana nonda tumbu da ketiko bakayalo bakayangutala nga eno uti nganoko na bana totoka na bakasamea lesoniera la beti tiko mai ena itala no enda sabuli tukina ore dendo na bakasametingo providing meaningful support, listening over advising. Lestal tiko mai na bakasamea ni nonda raw ni prioritize meli una nonda bagro kangai raw ni dawa banga takaya kila nango nenda bagro kina bwa indua be wase tiko mai so baraka tiko mai na lamana kaya na bakasamungo you are providing emotional support. Siangamba kanina tukuna mai sa wakati wasieti wana wakasam sauti bakila kwa na mubitokoni eroni bakila ni dhurumiani ena tasobayani na yalo ni bakavini andona bakasama to wasieti wana ulutanga sauti na bakasama ni nona waseti kumai sobati kumai na lomana sa bangalolo ya bakalala takati kumai kasaro ni bukei kwa kina me bakasawana tali na sonaka ena bukea na nona mbula bayalo totoka na bakasamungo andone tutu wetingori kemro na marama kaiti na ndoberto na leso ne bulin ngona avoiding assumptions. Yes. Andona kana nonda ndo bia sema totoro bebe kila enda be kila na lenga edo ko chuko ati ko wala man tan mutubi mati dona me un kimputa na ngo wana na mendo nungo me vakango mendo don me bango Robio kanike avoid takaya avoid it katigor bakasamo always avoid assumptions client on a lesson menta bulida we need to avoid that menta kota tani mainda vangala takana nonda bakasama ni oi kondom chiko yani koya klau nanu maindo na igual nando wall kau koya silence is golden. Amen. Au warita chiko na talno ke chisu to wala na bana ko speli chisu esule le buna nonga una mento barro do ngoda na non ritalano na moni rongoda kina non ritalno gikilo chisu na fava meso barlesu atalga na non sala bakalo ni rongoda na non ritalno sa sowa chiko na lumandra na kas bata saranga ko to binakata mito be bandi ta chikina kila bikenda na barro ti kumai totok embona uli aminda ko tabati ke kenda na waseli mani wolango ni chope na nonda do watara penda dabe manta kanta barong aba ngalal ta kamanta na bakasa mani ukila na tabi matin tabi machichu kino kesa kila
ndo talingango sharing comfort. Amen. Ando na lesoni menda kota bata ke kenda. Na nonda ndau we blagweti na nonda ndau we tokoni ke na nonda kila na boso wa ito ke mol muchiko ni boso tiao na comfort and support. Ninda bande otaka ni boso wa ito ke ya ndo tunga na ken balbal. Eroro chiko na kandu indingo. Na no mo comfort taki kwa bata ke na no mo support taki kwa. Ena kandende la odrumtiko. One way of comforting them is just listening to their stories. Warmo di kotunga. One way of comforting them is just pray with them. Masula kikwaya. Koso tiao, sindo na kau tamai. Sana nduangana nungu masu. That's it. And support would be na nomu rauni tara na nomu tanga. Mo rauni sotabo kina. No na wale. Dendre elagodrumiti. Totoka na bakasamea. Wekenda na siya matikumai. Au sabang bauta ni sanda bulida lebu na tutu. Kasi nga ninda sotabo endu amenda na bakalewa. Sana tiku menda bakila ni tiku nonde tabe na nonra bukei mera masulaki mera bakatabi mera bukei bakaila bombeka ngandre bimbeka na isulu menta bakata kata tikina ngandre bimbeka na kakan dana tubang raw. That is support e bande taka tiku na raram enda vital na tikina niku. Amen. Ni berninda na vital tal na wasini bola 5 enda vital no tikina ngo. Dana bina kama Sister Carmen doon masu menda na demukina ena biwasi. Naka. Kilo malangi na itiko tambo na kalau yalo binaka na kalau yalo sabsama. Tamani ngono tawa mundo kemni no lifa ke no meka ne bakate ke bu ke ne bakata uti. Na kalau ndo bos bakate ndo ndo mer na kalau ko di bula bakai kemni. Tamangu na bale na ya wo bina Kongo. Na bale na nomni wasa. Na bale na nomni ala tambo. Na bale na nomni be babu kui. Tigano bina Kongo turanga be kito na nomni. Na lube mo ni turanga. Me keto be wase taka na wala ni chope. Wasibe na kena wase lima. Na be leso ni ndui turanga ibuli di mai kena. Be irna paro rongo tiko mai turanga. Ni bu keke mai me batoto wata tiko turanga. Me kandina na ne mamuli na nomni wasa. Kake mami tungana kila lo mai ke mami. Se na be nre da ke mai mlako do roma. Me baka me ke mami baka taka na nomni tamato chope. Etunde itu turanga. Maleta bi klati ko kona no be yokani wata ke kemni. Tamangu ke so tabi tiko na nre na tiko ni na gongo. Be re baka rongo tiko mai ni be bu ke turanga. Na be ba de ngui na be ba de tak turanga tungana nomni wasa turanga. Be na bona merakauta kin nandralenga merakauta bi kemni. Tamangu na balew na tiko na wo na Kongo na balew na kalondo rongo masu na balew na kalondo be sotabi na balew na kalondo be bakalunga tataki na balew na kalondo be bosoti. Ketunga imase kana tatanya de chisu na nema mi soro na mami baka mulandina. Amen.